memwa ha na memwa kwa bamra Sompa so 98.9 tuntum ne de be so asha sesia de wo hwe ye kasa mfonyini na ye tuntum na ne be hye saa nti yema munyina ha ema munyina kwa ba yeda se ze mo ne ya ba betena na yedi nkomo wo beba Sompa 98.9 FM Facebook na oni ye nyina ahia ewo ho ne yedi nkomo mame ni kan no ni nkomo bi mame kan kire wa abrabo mo ho mame nchia wansa mo ha abodo nkwa pa wonsema no du nwotwe ewo fia mame kan se bi nkire o abrabo we na ye bo no ho etese okun asie wo ye dan ya wodam me kan asem bi a kire wo ye dan ya wodam na sei ena okun etie wono mo a ehu okun awodo a eba a oman Ghana mu no ku dita awodo eba a oman Ghana mu wo mo ehu ye no they will tell you unim okun ba eye niema mienu ida so obekun ana so obedwane but unim eya na de tie ne se emprempi se wo dwane mpo age se okun ne wa yedai wa dwane. It means that no matter how you want to run out of your challenge, you have to throw a challenge to the challenge before you can run. Tie mama kasa ne nya wona na de ye ni nkomo ewo ho mama kasa ne nya wona na ye ni nkomo ewo ho de me pesa me kan ekosi nyina ne se okun no ba se wanko a ubewu ukun so a ubedai ubewu and it is better for you to fight and die than to run away and die. Tie because when him bibi ebiana on a note o kwakono ubetimi edi nkunim, but if you decided not to fight, you know there, it means that you are ready and you are waiting for your death. Tie me kan sem bi akere. So sometimes eya na yese ubetu na mondansa ubetena se enti na nipa num a Yesu Kristo de talent ne ye dai e ma wo no mo no de onya num no oba no ode aye adwuma no anya bia ye dai aka ho do onya miensa no ode aye adwuma no anya bia ye dai aka ho do onya mienu no ode aye adwuma anya bia aka do onya baako wosu wetutu fom de aye dai e de ase ho asem na owura ne ka kire no o ka kire ne se okachira ne se wantimi eni dia wode ma no sempo kwantimi mfa nya adwuma enko mfa ma no ebia nka do ye adwuma ma ba ko beka ho no ko de kan ne ho a ebia nko de be ye adwuma ma na nya 1.5 so wunim asama meka kiro nyina ne se it is better you put in an effort into your life than to sit down idle doing nothing. Die enti I hate those who are saying, say, adwuma ni o mayimu, adwuma ni o mayimu. Na osori a otefaako. You know, start doing something. Shase na fa nsa ye dai. Eyo bribi because don sa yo bribi e be dai. E be ye. And no na me say, it is better for you to fight a battle and die than running out of the battle and still die. Tiawa. Meni udi nkomo de. Ayo unim bibi tie ya santoa ne Dr. Kwame Nkrumah munya akokoduro so omobedai omobeko onje ase unim se ye wo bi wo hono mu a na odwane afrikun ni mu o ana okoye dai okowuye By ya santoa Dr. Kwame Nkrumah and the rest, they took it upon themselves that we are going to fight no matter how it is. And to him, if you are a military man, we have trained you for only one thing. We have trained you to fight. Enti se okokwa soja ni kokwa okokwa no na se owu a wawu wodi nimu a wodi nim. Enti this is how you have to train your life. Say ena meme pese wa brabo no obo no
okwa ubewu wan konso a ubewu tie abrabo no hu se de tie ni se brown way se wo bo a wo bo a ubebre wa monso a ubebre lipu oni me ya adwen sa wo bo a ubebre o wa mo a ubebre mo enu de obedai that's it one more and it is better for you to take the bull by its horn and then what fight bobrano what the bo na yanka sa wo bobra na anya dai and see ye it is better than say wo mo bi kura o se wo twa blocks obre meboa and I would say by ultra blocks on now no at the end of the day wunya kakra na dia kwoto bia na day edi but we ja blocks ni twa afa na komo be mo abre de wo bedi ekura wunya day unya ene ebeye se wo bebre wo wede ani dansa wo betena se na ado nsa be so da mirifam na kombe day ebede wo se aluntina obitimi ye adwuma bosome akatuano ensuno ebi 150 200 that's right but ohun ni se adwuma mi yi se mi jai ekotena fia edi akwa na me edi na me di because already 200 na ana 300 na me je bosome no ensome ene me kotena fia ne de kota kura o sanete enti sa de a ma me ntira ho sa ai mi nto bosome so a menya kakra yes at least komba de me de ai ba ebetimi metimi twa me ho nabi kakra eya busama omodo omo to me ma so ho eni wo ba wo ye na adwen so obeye na adwuma no abefo so no aye adwuma hwan na bere wonim emprempi abonwan ni abontufo no ho eya na adwen ne se ope be ma bi na nke jode no wa twere no ena be ma ne so afa na afa di akofa awo aye dey aba ekofa awo ne ba sa di another bed ni asa be dey abeka ho. Are you getting the point? Enti enka ojai se wode na adwen be ma mema na so ojai se ohun ni se be ma na betumi ama na survive na momo no abayire ne nwa ye adwuma ansanka yo no nko a enko bebre de be nko mre te se beden fofora sa be dey abeka ne ho waka asem ye o ma bere be ho omo ne mema tia ya bisu omo pa yes ya bisu but what's it meant omo ntimi nko because oni bibia wo ye bia yes but your baby wo ha wale be ma no hu treatment na wetimi ja wade ko no se na mi ja wade kwampo na yes me wo mi I know my way out bia me ya me wo to me yo ma bi wo ha ya bono pa o si ja wade no ka ni nya wade mi nya na me nko me na ko didi o ka ni timo nka nkyere ko didi enti me ne me ma yes enti ono ene obi a ono ete kwan ho a o ton ni nsuo yes o ton ni toast o ton ni jene even though ebia beregom ebia o medu fie nyume wa bere yes but ade atia o di obenya bia ma no ne ba school fees obenya bia tua o de obedie yes enko yese bia akotoka ba at least owo no ho to no chen obi a ono depend wo obi so a se nipa no ya na bibia because of say nipa no ehwe no na se nipa no ne senti se ne ho kire ne kwampo na yes ontu ana mo bia se wo fira wade na se ndi man de ena me sorry ya na mititiri nwa na me say amenya 50 million me de be ma de pa wo ena me ka mitiri bo mu ana 2 me say akom na me fa me fon ena me sha ase se me frefre nkrofo ba akom yenu bi ena me ye na me sa ba krom ntem na me ye me ran so kakra bi woni say me nyanya 50 million no be akato ne bro na me what are you getting the point ba san ka tsena sana ka say won hina okofa na won say dia ade ne tie no o te fa ko a o te wa ade so na no ma wantu a ogina ho one two original yes enti mitimi no ya adwene yes enti enadwo yi asem a ye ka kire obi a ne say take the bull by its horn fight for your right fight for your life wabrabo no me se wo ko a obebre wanko a obebre eno de wanko de abebre pa that's right ye we are yes e we ye Ghana obi aso obre o yes so ya we man boy ni ko so obre but ye ni mama obre chen obi mo oh yes
ndi ye obi mo ho mo bere pa acha ebi mo but obi ebere no correct obi a ade atia obi ne sika ama ne ba ko school odunche ne ba school fees yes ene wa wo ba ntimi ko school because school ta ko ntimi mpempa ho na ebere eno ne asem ba ono se bia boso meso a ne bills ebia ne water bill ne light bill ne ade no otua bia be 1000 ba also boso meso bia pe 200 pe ade akoye wade nti wo ni se nipa ho na ebere munya mo bere o ba ono otimi tua ba wo de wo bere pa yes ebi bere pa e kom say kom di bi chen bi pa oh yes oh no yeah bono 01 ebia 101 na bi mu so bono 011 anase bi okra bono obi kra obi dia bo 001 du ni se ni pa na kom de that's right obi so bo 010 na ono so esi enti kra wunya kakra na dia that's right enti very 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 interesting enti na mpanyi ebu baby say once na oni hwe kro ye dey oposa nsem enti you know sometimes you can't do anything but the little that you can do try do it yes to anamon enti it's better you start something so to anamon ko bona obi tintan a wotimi say o to anamon pa obe support yes man amon yes my banyansafo yes man tenten yes oh yeah the na otu anamon a you good Samaritans oh yes for social media was oh yes oh no be post to akwada we oko school or the private area watcha yes e bia okuta e be 5 yes bi mienu yes watcha enkwa unim say me ko school asamba akwa ma me ka tru mitrim no o say I study the world ma hwe wi ase na ma hunu say those who help themselves God helps them yes enti it's better you do something than to have nothing yes enti o say yero ho odie ko SS no ne twa utwa wi a fatu fie na ene namu nyame be dey ebeboa and then you know my mom said that and then after my SHS also hu onkrofo bi mu omu wie school no omo antena fie o omo yiro mo ho ye adwuma nkakra boabo asika no ana omo sa de to aso enti yesa na nyame beboa and then on said ya brabo ne tie but nka wona fa ko enka ye nyina ye de so te ho na no manas ye nyina de so te ho o se ne birthday na photo girl bi girl no etwai watwa but oba na sa omo science and maths yi ofi na vrongo do twae no na girl no what say girl no wo bia ba bi o ya adwuma wo na vrongo no be post you say open birthday present and the girl no girl no ya dey very very results na very very I think na any be okay come pa wa twa and okay within 24 hours no post you no no abeka say wonya good Samaritan you say girl no obehwe ni school basanka okotwe exams no ana odi say ni trim say oni buafo me school kra me kwa ekosi say ya school me kwa ana ko feli ya enka results ni ma bonten ma obi ko me say ayo yire wonde kwa university ni bi na fa certificate ni there fa to them obi sale na university do ko ba na university ko ba nya ma kwa na fa to them one day you might not know a day that you meet somebody obeka say who was certificate akofa bra na memfa waduma you know obi sia obi kwa keke o anu oso no eniemam e ma nde to ne ka boot owie ye na obi sa na say wunya new month aduma abeye or say me pacho na who was certificate me pacho me wie you ne me wie Catholic University me wie Legon me wie Ken University me ye course me ye engineering sir ma me hwe wo CV or the buy was say wow such a brilliant CV enti ma me was say me do ani me de beko da wo bete me nka biem ne ye da wo ba adwuma ampa within 1 month na nipa ni se new month attack you know ka wanko school na wo die ko school ni wie wo wi abedi pa me yo tantantan wo die be organize adwuma wo die me nka se organize adwuma nya adwuma ba wo die ye buni saa enti wo wi abe ye organize wo die wo wi akose fita atade ne kwa ne na fita mu ho but one day obi be bisa say o certificate ni way yes on say be o quality specify say ye pedo ay course we be obi be bisa and now over na who are university na Asabee okwa university no I don't want go school okwa onya adwuma nye but who him say and ye fa nipa ye radio adwuma yi who say sound person na ekoye talent nko oh yes nipa ni enim say ya ba
your media houses be wo Ghana ha wo kwa se unguta the offer kai diploma yes yeah mfa mimi ni mobi nanka ko university area enkonya adwuma ewo multimedia but because multimedia for I want to say omo funny pa aside say omo ehwe say we good no omo say aspect say also no at least we mu no wo ni kakra yes say na be ya it a bit boom because media education but no ni bi yes e fa no ko fa obi enti no abrabo mu no if you fail to prepare you prepare to fail exactly so one prepare exactly enti no time bia no yes oh enyo bia na ko university benya adwuma ye but men fan say mu say wo kwa onya adwuma ye say yes we nursing ni teacher training yes a chance na post aba but che no say nipa no say me ma we teacher training na ma we nursing na me tewo me sorry am pa me nkwa ba bia but 4 years 5 years time enkrofo wa mo fight say ye post ya che o ye post me fight bi ni akoka say dan kwa ba no waka ho ba ya fa nipa ye be fa bi unim say nei waka asem wi open professional say Ghana for obia bebre no mo say manya pa yam do nurse who say nurse na no na me take Ghana service for unim the number of nurses are Asabee this year alone no free Ghana to kwan mo UK Canada mo because but first no no be am say anka opportunity bet ma ba betimi aba ma nurses and then nurses for UK Canada America US ma omu ko uni say madam full lady bi wo original ha US omu wo NGO bi omu ane fa ne ho ka o omu ma ne kwotwere exams ebi ewo India kwotwere exams ni wo India omu ane fa ni plane ticket ni in and out okoda hotel na duane ne ade nyina omu ne fa ni nyina o omu sponsor no ma ne kwotwere owia no aba omu a hwese ni process ebe kwaso say o assurance say obekọ US but time no koye course no na woni tim say obeye be som Ghana man to the rest of her life but unim menim lady bi okọ university no okoye nursing na on say those who went to university ekoye nursing no omo de omo na apply for yes and this nurse for now oni aban diploma for na ye omo wi a aban be posti wo mo no enti wo wie ye no afa de obi say na jese na okọ ne maame mo honom muhu ya nka mo ma ne kọ nursing proper na okọ we kọ ye de we de obeche ensa no anya adwuma we de obe but unim say da bi unim say ono no owie school no owie ne service ya na onya posting onya adwuma ana obese regional hospital what you say and now Canada yes you know said your near man city no me say we come in university come nurse said your near man city no say everybody be here oh say person jira for mo kwa amono sanity teacher for what you say come to here teachers who say come back kwa omu here teachers for Canada African countries we so here teachers yes and bibia ya mre men ka okwa wonya adwuma nye sa wo opportunity so betima konkwa dia masa and it is better you fight what na fi actually be 3-4 years wo bonya adwuma but one kokora eno de wa wasem enti afutu sem kese ba ya sem ni nyina ne se eyese obekon ne wawu danse onko na nso bewu na sabi se wo hwe na anu woko abewu anko abewu Cote d'Ivoire for yes it assumes say be close to 800,000 yes enti o ka se wo nyina na ya ready so mbeko ya bi pase wo te ho na wo but dia obi ba wo no na ni dia ba bo no ene o man ni mu dwoye no otim yes what you say and even before you run out of the battlefield you need to fight and stand waiting near pie because the worm to me am fight here untimi pie and because there are soldiers yes almost also e border enti wan hwe yi a almost also no untimi escape wo take ya yes atu nyam ko fa na tansi yes ye obi mu ho a omu dwane na mo je omu kra nkon yes ne yo ba bi ho a wo ye de kra ne ye jise ato ni nyam sanity but yo ba bi so ho a wotimi adwane ye ekọ ye odwane ye no wankase bia asase ne wosuntimi nyina fa dabida o try ye no enei
o tiase sanity enti so wan ne bibi na tambia no odo nsa aguwachi na o twen o defri fa dia tambia no obe last obe yes enti no tambia no Battleford ne de uduru ho a Asabee be ready once you are in the battlefield enti say see wo battlefield ne say ya wo wawie nya wo wie a you on the battlefield kan bia so o se fa so na ubobra ubewu wa mobra be dey enti bobra ne wu yes asem ni nyina no ubobra wo be dey wa mobra enti bobra na dey ne wu eye ya wie awiai ya da lipu adwuma boni wo ho adwuma boni wo wiase adwuma boni de adwuma boni e wo wiase me ni nipa nya adwene de ebi mo se adwuma fon pa na me ye ni se mo nte sa aka sa ni bi adwuma fon pa na me ye ni se lipu uni ma adwuma fon bi adwuma fon uni bi adwuma de se bebre ana ya fon oka nanu la oka obi ka se na adwuma na wo o da bi but obi ka se na adwuma na wo dimini o mo adwuma na de ba adwuma fon o bebe kwa obo nse bi mo se nkwase adwuma mo taate sa asem no nkwase adwuma bia na nipa ye meboa wo taate bi wa ho nkwase adwuma bia na de nipa ye adwuma fon pa na nipa ye ni say you know sometimes utimi ye adwuma bi watimi say adwuma fon pa na nipa ye ni say utimi say o ye adwuma no utimi say nipa ye sisi wo na wani asi nyina tatai utimi say adwuma fon pa na wo ye but who new option you are on the battlefield you have to fight ehu adwuma fon pa adwuma fon de ya ye bi o na say loto say ye adwuma fon loto de wu a wo ko twadi na na de wotimu a wo twa no de ko twadi no de ko twadi no ojo de open commission na wa ko twadi no obi atoni fi de twalo to nyina na ma mentia latif open kwa so tia mentia adwuma fon o wiase o obi atoni fi de twalo to wa nanka me kwaje papa bi asase contract na no ekotu nua na me kwaji no na sisi so kube bi on frɛ no man kube no ebi mu frɛ ne man kube ebi mu frɛ no man kube sa kube ni bi awurade nyame minim dua ni tu ya asene sa dua ne wasase so ha me kwaje ye na maako enan anesi asase ne so na matu nua ese wo asase so nyina wie na aka nkube ei na me tua papa no eba unim se obi a ma charge no osa bada bia no osa totomo ne ne ma ba beno amamidi because o say adwuma no afa me ka je se me travel se ba da ku bi na ka je se papa adwuma na no se nya dran kam ne me yire ne ma nya be ye enya easy what you say yes adwuma fun enya easy o me bu cross machine ne nya nipa na se payabo last na me share video bi abranti go kintampo payabo kintampo wo say omo say adwumaden na mani panya sika ba wo say o si so ya adwumaden sa onya sika da na o hwe ado dakro otimi dobe de wo ho hwe kwabrani nsem pa cheche pa si nsem wo say wa pa nnua o say nnua say ehu pa say adwuma na ehu wo tu galam say pen swabib adwuma ye dadli nyina waye ni nyina adwumaden o etimi siw mu adwumaden na waye ni nyina no Asabee bebi o wa no etimi siw mu o swabim na siw mu onza me ma ye chamfan ni bi pen o sa chamfan no ma ye bi pen e wotakwa media ma ye bi wotakwa sabra de na adum nya ma ntina galamse ni gina mu den o chamfan ma ye chamfan awurade a ya horo timuna masa yeso oh ya nsenso ba ya horo moro wan moro wan sa omo atu amno saka we bi sa na nse de muturu nso ni mo za on enya yizo chamfan swasa ye de ne swa nua no omo gira machine na machine wo nyina ho mo so ama anua no mo bo nko ana mo gira machine wo bo nko di machine no ni anua fo na je kese aye machine wo fo na je kese anua no so na mo me nam ka kire ho ti ano no
ya soa 2 weeks breaking day ni a breaking ni atua moka tebia mark mo 25 Ghana a day ba soa nua ne saa eno no mokọ anopa 6 na mo ho mo soa saa dabi mo soa 12 no ma pon ewia 12 soa wia 12 no na ma pon okay ntie 6 to 12 na mo biti security for yes digidi sao na ye aduma na non stop ye nya sase a non stop this is my breaki me ba kwa me ye ya me ye nnua me de no na me sase na mo se nnua no normally bi wa am ko omom ko twa omom nnua no omom ni license unu se ya omo gina kwan ho a omo no he se police for ba na soldier for ba nti no nnua no obi anya yi obi anya kwan enkom nti omo ni kom a na ye tina no nti bia me gina ha next one Asabee na we so ebia brown egina next branch so saa ko si se ewiem twenyo nti bia fiti kurom ekosi forest ho no omo woni pa bia enan ana enum nti ye ne yesa adwuma no nti no de bia no ko fo mu abo se yete uduru junction we so a ba ko te ho tem bia yete ho nti se police for nitim so omo ba pe na ma frɛ we ni se ki omo bo ma tra me ho nti no so frɛ we bo se na we so frɛ we sa de mo kwa na ma ke mo ba chire no wo se sika adwuma no sika mo gye kwa no musika no wo fom de se mo wura inside because nua no mo amo packing nua no nyes kamo na Asabee nipa wura mu no ehɔ na me hu say yes nipa yensi adwuma hunu because adwuma no adwuma ba ko wodi agoro a wobetuma hwere wo nkwa sɛ wonya bi da obɛka sɛ ebia o ni adwuma yɛ simple ba adwuma ba ko a very 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 risky me wura mu no Asabee ha David ye kadane de ka nua edwuna gumi so that was the last time we did nua adwuma yes that was the last time say nua adwuma no minim ene garam say say I was similarity so mu hia moja wo sesen yo nua nipa wu basa ogu akra nua adwuma dwuguru so yanka ntiro bia na egunu sinu wawu da ndi oye say adwuma hu ya Asabee sika penko basa bo hanko a hwe nti nipa de ya adwuma papa adwuma bi wo ha amasa ene mi wu ba kra na mi blom kra me wo ma me billions kra me nya bi ni nua adwuma same na me ko ton dia fine but say me pa me ko lodu nua biem Asabee minye people have died minimum mo wu side man ho that's right nua book ko mo so ba ku ko de 9 nya twitwa no mo lodu ka ne ba no nte bi wa mo te so yes na twiri ye yes atoanse wona no nti adwumafo wo ho asis nkrofo bebre aye adwumafo bebre na ye nwan ma mu twi balo no mo nam ko ba na so o mo peto twi balo ibalo twi balo na ma wiem dia ko so to kra na mu unko du onsa hade ya wo ntan wa hade wo hu hwibaro no mo ne mo on ba kumase no mo ne de ne akra no de kaya ye pa na so no ade so ko baba sia wo o ko be ayi kanya tia ayi woni sa na me baby ahoma na atum na obi aka adwumafo a waye ne wori ase mo ana mo se adwumafo o ndi wa adwumafo be na woni mu a waye bi pen nipa ba ko pa sikanti no waje ayi abura wo ono nko aje contract no woni se ye gini se ere mo de wono pa ne ni mabura tu enti otu a na duru form na ha ono a sa nua ni gu bucket ni no abasoro no abetwetwe yeah masa enye yize tabi adwuma fo de bebi ho ebi wo ho bebi ho bam de na minim sa adwuma bi aya adwuma ho memmo na adwuma bi wo ha sanya aya obi si post adwuma ya engrofo ha wi o why na o chusu ya wo no obi asend message o e post ni o si post adwuma ya adwuma fo onim se ene kwampo de o si nso to ana agina ma onim se ene kwampo de ni bia banti no se aja nan se ye de ka na yi o ye bi mu ho am de mu se na yi ansa first na wo ho ampa first no na wo ho ene kro wo ho ene nyina wo ho ene wo bi wo amuti metena bo na otumi nsa na mutena mu so mu ye nan tuo mi na o tuo ma na won chen saka we ai me kai why na ye wo na judgment no ka so ba be ni wiase
sika benko ntia adwuma no bi wo a me ba ko bi me mo ya so wanom taa na se nsa me na ka asem bi kire me o se adwuma bi a yemfa nye career day wo school bi a ya adwuma fo me na asem pa de o se adwuma bi a yemfa nye career day e wo school bi a ya adwuma fo it is wa adwuma yemfa nye career day da we have a mocha colabina. You was say, dear, was over arm robber. Oh, arm robbery, a jobber. Chrono, the kind of things of movements and of yes, a much man is Okono man now. What do you think? Because Okono man was Opia. Onim say, or Copan or Casse, it has to some more. And to war best had to come up better by it in the Selquan piano. Or you know, not going to be. The chrono made Mava. Uton we are Tabi. Tired Mava. We cannot create Uton could care you up. I had my phone. What a kind of my phone. Then my phone, the view of and you are full view of papa. And there's a you want to add Jenny in our phone national. And don't scan him. You was a dangote or autumn reader. And that's what you base. What am I? Papa Kwame despite. What a kind of cray? Dr. Kwame money, Kutimo. We have nursed me and Papa Sam Benetimo, any type of money, Paniphobia anymore. Lewis wife. Why not? Why not? Said you one and the back said money. And that was said Madina, you Madina on your schedule, Madina, ya Captain. Tell you my fool. I do my phone, the open. Adwuma fon obi o adwuma fon obi o adwuma na we no nipa ya adwuma fon nipa ya adwuma fon kwabra ne be gina kwan so aton sim card bosome nso ya man target so aton sim card no na nsu otoyi June July ya nsu otoyi yina mo aton sim card obi yetimi de bi mo ko ebi ya matwa yesin mo nko ton sim card wo ho ni namusa wan hito target na bosome so bi ko ntwa aka Jenny Baron Asabee one of my I say, oh, option coverage man. Adwuma fon ho papa enti ye bia homa ne sesi ankrofo be kire adwuma fon mo aye bebrebe kwa bebrebe kwa na wo kwabrane obi wa ne nsam sei obi fa so na yirimu oya o so wonu because oden so ba ni ma obi twa ba no just not ne nsa chi ne so ba ni na minim me pacha me de minim sa adwuma fon ho lipu na kirem ma me nu ni ya samo enti adwuma fon ho case ni 0543989989 sofo rekon of rekon heba wo krum ya sofo me chia pa o me chia lipu number no ye bo ne ba komanfo asase afro 0543989989 and 0247989989 0247989989 0543989989 ma minkodi nkomo hello Pasare wiaza Pagodie Yankopon adumo na nso ma filia we to mudi komo menya ya atanka mi wo sei ye ni nkomo Pasare wachi ya obi a wo ye obala wo se mi ye mo chirmeda mi shia bi da o Dise Watch the man you mad than a wow. Nyankola to be na sebi. Why be? Ni na brala. Na sebi ko yi frugio mo tro. Aha. Na mi shemo ke mari di na kwaya o fa so a o fa de na wo yi funu na ni asini na ti fo. Ni na kai. Bi da biaji. Bibi adu ya fo. Obi ani papa we papa di funu no no mo peso beso ni mu. Na obi a o ya na wo pa ne ho na wo ni si yes. Yeah, bi adu ya tai papa. Asemo. Bi adu ya fo. Me da say. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Na abombo ko.
Apomboko. Ye ni nkomo ai. Mo na mo si o say adwumafo wo mu. Enti we should plan. Adwumafo ndi na wo. adwumafo wo ho wo. Adwumafo. Kwa bla ti mango. Na ile chaka. Sai ni putso. Sada wuji na dia command. Masa. Ya bro. Ya bro. Hey. Sisi. Asabee. Adwumafo. Bedase. Hey. Obi say adwumafo ye pa say ma na de oh makati obi ko onkafra 0543989989 hello Yo bro boko de boko senior ke yeah brother adwumafo ni ho na adwuma din ho na Mennim say ebia nkrofo mistake e de adwuma edene akoye adwumafo de I don't know David adwumafo ni ho adwuma wonya akatua bia no na tamu madwuma iku an binim dia adwumafo o binim wo ye ntwa moka o kasa wo radio so kwa ne waje dimi na amanfo dimi tumba ne ntwa meka adwuma we ya ba mache ya adwuma bebre gwa wonim say obi nso so beka saa o say adwumafo pa wa ye ne wo wiase ye radio na na mukofo ni dinka pesa na poku no mo nka na na zia so mu mo ka se adwuma ne ye wan free ni ba bi wo na ma trewa media na nka ka to nya bi dem awurade nyame abi ye na sa te no ye adwumafo ba ye wo adwuma e na Mennim adwuma me ye din no e ma miska e adwumafo kura na me nye film because e ba me ba fia mama mani age because me wo to eye tinapa me to tinapa that's right we ya tuma oba ti akwa me mfa ho because we did me see didi no no ya tuma mani nye ho na tuma adin ye wo ti say wo ye nye ma hu bible kura kan tuma adin maska ba tuma fo ye ni wo because ye ni bi ni kura o nyeska na wo ni mo mu ye bi o mu wo ka se na o mu ai fie no ti ye wo tuma adin na adwumafo de ni ho okay that's it me so me da say hello good afternoon sir good afternoon na pomboko na me adumo kafra me di kan drop wo ko kafra ye ni nkomo obi o check na fun ho ba mata e na do je e ga ko ba de pe ko ba de ayi na o wa ba ko ba de o o ba de na wa ba no e so sa ku su anka la ko ba na sana o ba cheka ai je ni to be so fun ho je he sa wo bo adwumafo ho me da say hey hello good afternoon sir good afternoon me ba twa pomboko boko ye ni nkomo ai nkomo na de ye ni nkomo ni bi ni nkomo oh I was beginning to be I just want to no adwumafo ni ho kura okay onso de no no Aketiano. Eno na ye man ye adwumafo yo. Ye Aketiano na ensa enye ke ye adwumafo adwuma de adwumafo ni no. Ya ma adwuma bi ye adwuma ya fo ya akatie free mu ba no. E de ma. Okay, me da say. Okwa abotire a ho. Okwa abotire a adwuma ye no Ghana ha no mo ye bi adwuma de a ye no omo ye bi ho. Omo ye bi ho na so sika na ye free mu ba no. Ketiano. Contact. Na ya tambi a na ye ha ye ho. Obi wa obi friend so me na adwuma ma na o charge na wa charge na ketuwa bi. Obi o charge na kese a on for adwuma me ma no.
obi ti wo wonya adwuma ni bi nyo sana tie ntina aketia na nkete na adwuma na ye dendende inji no sana tie ya na ya yo ate me da say hello oh I drop it okay 0543989989 0247989989 hello good afternoon what are you Boko Brian Ninko Modi Bia my phone okay okay no my phone okay okay Mate that's it hello good afternoon na pacho ho ye me adom me ye pa na mo se nyango pa adom ye ho ye ye ni nkomo yo ejuma fon na be kan enye ejuma fon ta o na ye ni ya me na ye ejuma fon bi wo ha ejuma an to be nya no ada so be boa no no de teba no de enum nsa no de ye matem na so wa bro ho pa ko paye aboa ye ejuma no wanye sika ka betim bia sa me ta sika no betim dia je prot no so anje prot or be pema so won obeti sika no de apeba na ashe agwe oni sika kutano na ara ma ko ye ejuma fun na wo boa no de a ebele no ko ye ejuma fun wo ye ejuma fun da me ka se me bi enkofo bi be so aburo wo ye fie na mrante mo bro bara manti kwantini ya blese semunti nenda sa ejuma wo ya wo ye no betika dia to no wo ra manti ene se sawajene wate na bi wo wa ejuma we no watima ya dia ya japade bi so ye na o aboka kora wa sire nti masam ya ejuma ku ni wi ase wo hweni ye a ebe wie ejuma papa mam mate mama ni ken ni go ken ade abiem agadi uni ya tu kwan kakra no bibi aya ni eka bisa yenua ni mo wa guru chi ni se nye no mo ye bisa mo leader ni so mo kwa mo bi si mesi we ke kra ye ejuma fun wa ga na so bi kan e no so business ka wo ye leader na ejuma fun ni sen yeti komwa na sabi lobini anata esio adam takati ni free ni sirim no aba no abedo aburo wa ni waye o ti ono o ye adwuma de o pebre na o pe na o pebre ka o na no masase da o waja mo bi abedo no je ye no de sifie adwuma fu ni de adwuma fu ni wo adwuma den ene wo wi afi okay yo so ya se na unim me sabe ka se mbia sa me sabe tukutia sa wo mbim hello good afternoon boss me bring the go through the mass me ba je ni ngomo boss am pe church mo fo pa ebi wo pa won ati trane se se bro ni na di wo ya juma dia anya juma fun e bi ni na di wo ya juma say who could be by day I saw point na minimo who could be by day won na when ka by day there ya point 12 o'clock who could 12 o'clock no say one in the picture one you don't want to man na kila o what man what about 2 o'clock bo one man was him once I dear children na wa sa ko obi kura tu ko ye tu kura ta ye kare power and that's my phone. But there's some guy, what ya and can you free? How can you free? That's my phone. We only so yes, I keep going in your phone, but it need your phone. You're too much. If you put too much, no, can you boss. But I say, ready, have it. Unim. You were you may be a hard no more. The a more because I heard you my phone and say. Uko ye adwuma ni nyina wa ye adwuma ni nyina beduru fie no unim se 1 cedi kuro ntimi mfa nto wakatua ye tua woni nyina wo
1 cedi kura wuntimi fa oba yare a yeso okobo besia oba yare no yeso okobo besia wa wu mu yare kura yeso okobo besia. Hello good afternoon. Me ba je ni nkomo no so be bi wo ka e kai ke de ni ye e ma o ti e po so mi e ba ko jina ntia ma de achi e say ye drive plywood the wo da machine de twa won sa papa let me grant ntia ma de achi 25 cities e ti sanke broni na bi ye aduma wo ya nke ya bo night no unu se nke skawu ujina ntentene ma de achi wakatu anyina 25 Ghana 25 Ghana 25 Ghana no be fie a me oba o klade ko school obi petimi na me ya be me bra bi ka oba ko be dey ke obi atobo bi forest o hwe be bi pa body obi na ya say adoso maku body edro maku fit o so aba camp for no man 2 cities so aduma who we say any aduma phone oh yeah ka me braba ko US oba ye watini ni aba juma na me na mi toilet so kawo there be before the year juma o mu se ni oh Gafra hello brother good afternoon sir brother kan won me ba just okay kan won ye ni nkomo mama ma so na me ne bi ka se me ma discape ma ene ma ye juma fun bra edma na wo ye ne se nye kro no a enye juma fun also bo so be so be discam e ho na wo se juma fun na wo ye we ya adwuma beto rent aso ne ye uni emagu abonten bra enye juma fun no nya juma fun adwuma wo ya ade tia obe ko school ade so ko bobo tia na ade ama oba no enye juma fun ubetua ba school fees aje so ko bobo sia enye juma fun bra yo bi wo kana enye se wo disika no wa num o dabi de wo de obi no kana sika na o mo je no kura na se bo so me so na se wo cheke loro pe ko betua enye juma fun no ye kana sa wo juma wo ya ne Ghana ha ya sika e be mo no bo so me so enye juma fun o so se wo tu kan na wo ya enye juma papa enye juma fun me da say yo hello wona o line ka tie no we mama good afternoon na me pasa ya friend ko tini harona okay na me chikro ya no matu na mo be pai mi ya o board any ai long feet ni bi na bia ni patre timi ko di contract na board ya de tai su tu timi ti panet za high any regional yes ya no full load ba eni sa ja kan takra e ba ya nti e benya bi ombe ko be ba no mo si ya chi omo na sa iska ti nti papa ajuma fo ni obi ya pa we nya ajuma fo wa ko so board no wa ya you see ya ho de omo ma ya diane o ai ya na edi diane ni yesu bia be ko ombe ko be ba mo si ya chi omo na achi egu ja sinia ja ka kura but I say abusia be fa frefo bi mo ba me fa musia na nye ize wo adwumafo o bra be han ni ahwere yi so sa prince mama emfa happy birthday edi ye eto na me we se mo amofre ni nyina mo mfa nche mo frɛ ni nyina mo mfa nche na ye ni nkomo kakra wa hanu na asemu masa happy birthday enko ema Mrs. Captain Frimpong ono
ɛna ɛnɛ odi ne birthday Mrs. Captain Frimpong of Obrus Enterprise Sunyani deɛ okwa saa na obi anim no or Ausent sportswear no ni opposite pair ɛhɔ ɛna abɛhu Mrs. Captain Frimpong ne kunu na ɛyɛ sojani a ɔyɛ captain enti ɛba saa no captain na reflect on so enti Mrs. Captain Frimpong happy birthday enkoma abena broni papa bi aha ne ho fe won mia na menua ba no because ye nyina ye free Kumase na ye san so efri ne papa free Jamase na papa free eye wiamo asenti ye nyina chese ye dale ne ba ko a ne kunu ene Captain Frimpong aha ti Mrs. happy birthday enkoma de yesre nyina de ama no nkwattenten ene yesre se Awurade Nyankopon emfa enomo na ade bia bema wani age e wasase so no omfa enomo se de wakoma si do Awurade nti o Awurade nso so ema na koma endo saa Awurade onhraw na ontenanim enkyerɛ happy birthday from Asabee to you Sompa FM Sompa TV we wish you happy birthday long live Mrs. Captain Frimpong. Okay, abusia mame enkwana minka property ho asem enkyerɛ property electronics na omakofa property products de aba na papa nti omo se papa preko na ho ntɔw papa preko na ho ntɔw mebacho tio property ohun ye niema no ye wo property fridges ana freezers enti bomodia na kubowura property a o de o se ope freezer no kese ana ketwa ubenya mebacho air conditioners ope horsepower no de bi na pe ubenya efiri 1.0 edikosi 3.5 ana say ubenya ni nyina ebi bomoden a na fa ho ekodan property electronics me pa cha property ewo washing machine papa de wash na esa dry ni nyina ye wo bi ana ope de wash nkwan so a ubenya ni nyina ye property for enema me pa cha property ewo gas cookers property microwave property iron property blender property kettle ana afenso rice cookers me pa cha property sat on all other brands of electrical appliances ubenya bi na onzo so o de adu dwuma bia o pese odidie wa wo pese oni edidwa bia ya frɛ ye number 027 326 0606 027 326 0606 ye number eno no do pedo so po property ne ma ne bi e be frɛ 050 810-8337 050-810-8337 ye number eno no Sunyani ubehu ya ni OA bus terminal no ana edi enhwani mu Royd Travel ese menkancho se odiwu etukwan Royd Travel or say odiwu etukwan odobekọ Canada odobekọ US odobekọ UK me bacho tie aman miensa na mabodin de amawo odobekọ Canada odobekọ US odobekọ UK maka kira say abrochire de abrochire ni nyina nie abrochire ni nyina nie Royd Travel and do kwa abrochire me obi so do kwa abrochire na ye du kotwa ho Cyprus no mu ne Cyprus ya abrochire ade ya me wa abrochire wo finance Cyprus me yemfa nkwa Canada me yemfa nkwa UK me yemfa nkwa US me pa cho tie US no opese okwa okosua ade ye betumi aboa wo amwakọ ana UK opese okwa okosua ade ye betumi aboa amwakọ UK no opese ukọ for visit ye betumi amwakọ opese ukọ Canada kosua ade ye betumi amwakọ opese ukọ visit ye betumi amwakọ ye je Schengen visa edemaw me pa cho UK and Canada US upese ukoye healthcare we nurse ni upese uko UK na US ana Canada bomade na ne Royd Travel eni nkomo tie ubana sa wunye ni a ubetua usika no ho enipa a wugini die pa te se bia Asabee na adi media betua usika no omo be ma du usika na ma me mato what you say omo wie bibia ovesa ne ye ready na me nso matam omo usika na me de adai na me de amo omo nyi usika Nemo so omo ye adwuma na bra wo omo hu readiness de omo so nye enti wo ba wo si misika nie mi kura sika we mo si mo be di mi se ya sika ni nie me de ma Asabee de ato
se mutimi ye wi a Asabee mfa sika na mamoma ntimi ye wi Asabee meba ba dim sika what you say eye saa na Roy travel for no eye enti omo number ni ne fra omo Kumase tafo ma 3 omo ni Ecobank ana edin hwani mu omo number ni ne 0550 852 379 0550 852 379 me say da bia me tu kwan a enka process say bi na ya mepe what you say no de me mfa me sika ne nkoma connection ma ni what you say obi on mo be je na to ase say na ye say na say ba obe wi ase no be kan asem foforo me de me je a omo je a omo mfa nkọ ba bia sika ne da ho omo se fama nipa we nto na age ni di fama ne nto ye wi a ye ba ba je sika V22 body cream to nsa de afra omo se nka njo se na wedi no se ebeka sa na ebe kama be krogen a me pa cho ni nyina ya V22 V22 cosmetics and akofa V22 body cream and V22 anti-aging and face cream ede aba kama pa o ya pebina emo pa me pa cho omo number ni 0501 276028 0501 27 602 0501 276028 baby bia ye tonku bia ubenya bi Vodafone na dam promo almost say pa na edem auto credit ye free 5 Ghana cedis ko bia na omo achew mu 20% ye be return the abetu Vodafone cash wallet pau na wasenya osika na wasa de atobi na wasa yusu and Vodafone was further together ba sa no obia say ba dompamu yade aba dompamu yade ba arthritis ba me pa chaw wa chiri bramo ka se ba ni nyina ye ba wo de wonsa na hwan anasa ye de ba ba de ba ni se dompamu yade bia me se ye ba herbal center ana to nsa de afro o se fa wo hunamu yade bia no dompamu yade bia beda ba na omo me pa cho ba ni se obi wo akwam yade ana se twere yade me pa cho adwumhaw yade bia wo de bomoden mane mfa nkoda ba o de aduro be kana ma yade ni be dwane me na me ka kire the number ni 0244 988004 0244 988004 Sunyani area 4 anasa mazi honom Mercy Unity Presby aso no wotra na Johnson kakra bia banso nie entuduru area wona abusa ba ye be kire me pa cha manchi CBA West Africa for na akofa manchi biscuit e de aba omo so omo pe retail distributors manchi for CBA West Africa omo manchi anytime cracker manchi ginger biscuit manchi digestive biscuit and manchi milk crunch manchi milk shortcake biscuit and the chat one cry manchi jam biscuit me pa cha wo de wu me na me catch me see de wu your number ni 0244 856141 0244 856141 your number no Garden Herbal and Organic Garden Herbal and Organic Garden Herbal and Organic soap odonzo so ejinam a chese bibia wose bra na on de onfa wose obesa yade no with natural supplement na chese eno ano no ama ho ato chese nyasem keto akora Garden Herbal and Organic soap nyasem keto akora Sunyani omo ne top down no anebo ho den omo number ni 0200 905 936 I was me did Asabee ni me ba yesi